Assalamualaikum қазақ елі. Алматы! Attım muşkır kredit, 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 attım muşkır kredit. Svandama! Hemen gitme banka. Akşam olsa kaltanda, daltanda, daltanda, sürprizdesin koyucu, alıp kalsın koltanda. Akşam olsa kaltanda, daltanda, daltanda, sürprizdesin koyucu, alıp kalsın koltanda. Ey zvezdası ne sağı? Kredit kayda. Üstümde kredit, önümde kredit, menajerler ızvanda, vaktında төлedi. 13 gün tölemeydi, tölemegen adam çok nispis. Korason, töle dese төлeyek, akşam kayda tabamız. Ne degen iğaz desek. Akşam olsa kaltanda, daltanda, daltanda, sürprizdesin koyucu, alıp kalsın koltanda. Akşam olsa kaltanda, daltanda, daltanda, sürprizdesin koyucu, alıp kalsın koltanda. Ey zvezdası ne sağı? Әлгі кредит қайда? Өнөге келгенде тілім тұтып тоқтығып, көңіл күйім болмай маңдай тұтып тырысып, жүгіресің қалаға, ақша тауып далаға, ақша найс өсім пайыз ала берсең саның тайыз. Тоқта бала, кредит алма, өсім пайыз соны ойла, оны төлеп әуре болма, еңбек етшек көшін бада. Attana nıgılet kredit, attana nıgılet kredit, attana nıgılet kredit, attın muşkır kredit. Құда, сенде қанша бала шаға бар? Бесеу ғой я. 21 мың қайда, 21 мың қайда, 21 мың қайда, 21 мың қайда. Айлық дәу болады дейді ғой я. Kreditsіз байырмын, құдай берсін қайырын, қарыз болмай жүрерсің, 500 мың болса айлығын, береке байлық тірегі, бәрі де ол біледі, қарызсыз ғұмыр кешуді, Азия бақай тіледі. Ей 500 мыңға не стағы? Sen de alma, ben de almayayım. Рахмет!